Company ya moepo ya Lucara Diamond e rotsa temane ya 2492 carat ele ya bogolo le bokete go di gaisa mo ditsong tsa lefatshe leno le maemo a bobedi go di gaisa go rala lefatshe fa e sale ka ngwaga wa 1905 kwa modirong wa go rola temane eo semmuso tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kaile ya faditsa maiso tse di tlhomameng tsa kepo tse lefatshe la Botswana le inakantseng natso ele mang mo go letla go nna le ditso tsa bogolo jo bokalo o na tatsa ka go rifatsa botlhokwa jwa ditemane tsa tlholego le sabe sa tsone mo tlhabologong ya batho le ya itsholelo a rutle o tshile onkabetse Lefatshe la Botswana le itsege ka ditemane tsa boleng di akaretsa sewelo, sethunya le lesedi la rona gareng ga tse dingwe. Jaanong ditso tse dikgolo go heta ke go bonwa ga temane e ya bokete jwa 2.492 carats. What? We're supposed to show Botswana in the world how important mining, good governance, particularly diamond mining is to Botswana. They mean everything to us, in the good times and the bad times. Diamond prices are going through a very difficult time right now, but yet every diamond remains precious and valuable. Yeah, true that. And hospitals and everything else. Yeah. Kids going to school. Of course. Food coming in. More bulls being imported. Water. Journalists trained. Or owning CNN. It's a diamond. Yes, of course. So that it's a real diamond coming from a real country, brought up by real people. Yes, of course. Impacting real people. Well done, really. Thank you very much, sir. This is precious. Botswana, in terms of the leaderboard, the top 10, we are 80% of the stones that are in the top 10 are Botswana diamonds. 70% of them come from Lucara, Botswana. So we're proudly Botswana on the top 10 leaderboard of diamonds. And tiriso ya maranyane a kwa godimo mo mohameng wa moepo e tsweletse ka go tisa katego e bonalang mo ditsamaisong di akaretsa go dupa go epa le go thothiwa ga meamiso e tshwana temane. Technology is the way to go nowadays. We're talking about innovation, we're talking about artificial intelligence, we're talking about a lot more of these technologies that are coming up. And we need to embrace them. Contrary to what people might think, technology is not here to replace people. Because technology is done by people, it needs to be mastered by people, it needs to be taken care of by people. Therefore, technology will always work hand in hand with people. But it helps us to actually get to where we want to get much faster than we would otherwise have done if we are just using people. Therefore, we need to embrace each and every element of technology that is coming through, especially noting artificial intelligence now is really coming into the mining space, coming into this beneficiation space. You'll never be able to produce such a big diamond through a lab. So that already tells you that real is better than growing in the lab. I mean, this is history in the making. This is 2,492 carats worth of diamonds that have been produced in Mother Earth. You're never going to get that. And the sentiments around it is that when we unearth this stone here or this diamond, there's beneficiation there coming through. Botswana benefit from these stones. None of us here can say we haven't benefited from the Botswana diamond. So for me, when I talk about 2,492 carats, I'm thinking of empowering Botswana, provenance, making sure that people understand what our diamonds actually do for Botswana. Company ya Lucara e tla tswelela ka ditsamaiso tse di lebaneng go atolosa mosepele wa go sekaseka boleng jwa tlhotlhwa ya temane e le bokete jwa seabe sa dipoelo tsa yone mo tlhabologong ya Motswana go tsamaelana le maitlamo a puso a go netefatsa gore beng gae ba sologela molemo ke meamiso ya lefatshe leno. O tshidile onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Tona wa ditlhaeletsanyo dikitso le maranyane re thulaganyo se go kgwa re lefatshe leno le tshwanetse la nna le melao le ditsamaiso tse di tsepameng ka didiriswa tse di nang le radiation ka ntata ya bodiphatsa jwa maranyane ao o buile se jaaka narola semmuso mafaratlhatlha radiation detection system a tsentsweng kwa mololwaneng wa Tlokweng. Alten Kgatala le ona le thata motlhanka babega. Go gokelwa ga mafaratlhatlha a dupa marang a radiation mo melelwaneng ya mono
go tla jaana morago ga tumelano e dirilweng ke lekala la Radiation Protection Inspectorate le la BURS ka 2010 ka maikelelo a go thoma methale ka yone e ka netefatsang tiriso ya dithoto tse di nang le marang a mo go sireletsegileng monogae. Fa rola semmuso mafaratlhatlha a goketsweng kwa mololwaneng wa Tlokweng, tona wa ditheeletsanyo o tlhalositse fa ta thusa go salela dithoto tse di nang le marang a ga mmogo le go thogogatsa go ka itse ka tiriso ya tsone mono. Re batla gore e re ha sepe se tsena kana se le mo koloing re se na le marang a ntsinyana re se itse gore sa tsena. Sa bobedi re itse gore marang a teng a bokete bo bo kana-kana. Sa boraro re batla gore re thibele go tlodisiwa ga sepe se se na le marang a ntsenyana e le ka mabaka a borukgutlhi. Fa amogela mafaratlhatlha a mo boemong jwa lephata la gagwe le lekala la BURS, tona wa tsa madi o supile ha maranyane a sešwa a sena go thusa fela go sireletsa lehatshe leno mo tirisong e seng ka fa molaong ya dithoto tse di nang le marang a radiation, mme se tla totomatsa lehatshe leno go nna lengwe la diragatsang ditumelano tsa mahatshehase tsa tiriso ya marang a e babalesegileng. Go botlhokwa gore jaaka bodiredi bo leka kwano bo le mo tirong ya bone, le bone re ba thuse ka didirisiwa tse di tla ba thusang gore ba dire tiro ya bone ka manontlhotlho. Ebile didirisiwa tse di tla thusang gore ba itse gore le bone ba babalesegile kana ba sireletsegile go le kae. Ke sengwe se e leng gore ra se lebogela. Mme gape se re se dirang gompieno ke gone re le lehatshe la Botswana go rurugatsa le go dira maitlamo a rona jaaka re le bangwe ba leloko la International Atomic Energy Agency. I hasten to say that our border officers will ke le tshepisa ga babereki ba rona ba ya go dirisa mafaratlhatlha a ka manontlhotlho se se tshwanetseng. Safety and security. Mololwane wa Tlokweng ke one wa bobedi go gokelwa mafaratlhatlha a monogae a ntlha a goketswe kwa mololwaneng wa Kazungula, ka jalo puso e le mo lenaneong la go ka gokela gape kwa mololwaneng wa Pioneer kwa Lobatse. Komiti ya Banka ya Botswana e laolang merokotso ya kadimo ya madi e laotse gore go fokodiwe seelo sa morokotso ka 25 basis points go tswa go 2.15% go ya kwa go 1.9%. Mookamedi wa Banka ya Botswana Re Cornelius Dikop o tlhalositse fa itsholelo e tsweletse ka go fokotsega mo go neng go sa solofelwa ntswa go na le maiteko a go tsosolosa ka mananeo a farologaneng. A re utlwe Mpho Keleboge. Komiti ya Banka ya Botswana e tlhalositse fa kgolo ya ditlhwatlhwa e tla tswelela e le kwa tlase, mme seo se ame seemo sa itsholelo. Ka jalo seo sa kgwetlha komiti eo go fokotsa morokotso go tswa go 2.15% go ya go 1.9%. Jaanong ka tebelopele ya gore kgolo ya ditlhwatlhwa e tla tswela e le kwa tlase mo gaemong, Monetary Policy Committee kana komiti ya Monetary Policy e tsere tshwetso ya go fokotsa seelo sa morokotso go tswa mo go 2.15% go ya go 1.9%. Komiti e solofela gore kgolo ya ditlhwatlhwa e tla tswelela e le mo seemong se se beilweng sa 3% go ya go 6% go ya pele. Komiti e tla tswelela e ntse e beile kgolo ya ditlhwatlhwa leitlho mo gae go tsaya ditshwetso tse di maleba jaaka gale. Komiti e sologela gore tshwetso ye tse dingwe tse di tsereng mo dikgweding tse di fetileng e tla thusa go thantsha itsholelo ya lehatshe la Botswana e dirang kwa tlase mo nakong ya gompieno. Komiti ya Banka ya Botswana e tsweletse ka go tlhalosa fa kgolo ya ditlhwatlhwa tsa dijo leokwane mo meberekong ya mafatshe e ka feta ka fa go akanyediwang ka teng fa koketsego ya ditlhwatlhwa mo mafatsheng e ka gola go feta ka fa go akanyediwang ka teng. Mpho Keleboge, Botswana Television, Gaborone.
fa re tswelela tona ya ditswammung le kgothetso re lefoko moagi o kopile bomme go ikopela diteseletso tsa go dupa ditswammung tse di seng di bonwe mo Botswana le go nna le seabe mo kgwebong ya kepo ya tsone. O tlhalositse fa seo se ka atolosa seabe sa bomme mo mogameng wa tsa ditswammung le go ba thusa go itshimolela dikgwebo tse di pharologano. Re mo agobile seo kwa pitsong ya bomme mo go tsa meepo ya Women in Mining. Ke lebogile ya Radipotsane na le ko. Kgato wa Women in Mining o simolotse ka 2023 ka maikelo a go tisa tekatekano ha gare ga bomme le borre kwa moepong ka ile tiro e go toelesegileng le ya borre ile kgothatsa bomme re moagi re ba tshwanetse go simolola dikgwebo tsa moepo nako e sa le teng pele ga dithwathwa tsa go beeletsa mo mohameng o di tsholetsega. We have extended our hand as the ministry to give or relax requirements for licenses, right from prospecting, mineral permits, mining licenses, and all that. Lepata la ditswammung le kgotetso le repisitse melawana ya go ikopela diteseletso tsa go bata ditswammung ka mo ke rotloetsa bomme go bata methale ya go bata ditswammung tseo. To expedite exploration for and mining of the abundant minerals in this country and what we have. And as I've mentioned, you can be an employee, you can be a supplier to the mining industry, etc., etc. But it's important. O ka rekisetsa meepo dithoto le ditamelo o ka bereka teng me go botlhokwa gore re nne le seabe mo mohameng o go bata motho yo berekang ka nata. But please don't forget, it's also hard work. Re moagi a rotshentswe ke batho ba ba rekisang diteseletso tsa go bata ditswammung. Citizens. But what we see is now a trend where people now hoard these licenses. Somebody will be sitting with 17 licenses, as an example. Re lemogile gore go na le batho ba ba na le diteseletso tse dintsi ha ba sena go bona ditswammung ba rekisa ditankana tseo ka le mmenyana. Instead of actually advocating for an equity stake in those licenses. Bomme ba bereka mo meepong bana ba amogana maitemogelo a bone. Ke letsa go bona komiti ya gago organization ya gago e na le seabe sa go cutter and polishing mo gaemo. At least large scale mines, when they have their mining land, there is some land that is not very suitable for. Gantsi meepe metona e bona ditswammung mo lehatsi le lennye mme ba bo ba sa epiko rona se re se dirang ke go kopa teseletso ya go dirisa lehatsi leo. Apply for land like that and do it correctly. Tona moagi go kgothaditse batsadi ba ruta bana le bana le seabe mo mohameng wa maranyane le dikitso rotloetsa bana ba ba sana go ithuta maranyane kwa sekolong a tlhalosa seo se ka netefatsa gore palo ya bomme ba bereka mo meepong e a oketsega ka mohama o tlhoka batho ba na le boitsanape ja maranyane. O lebola Radipotsane Botswana Television ga borone. Lefatshe la Japan la betse sekolo sa bana ba ba hatlhogang kwa nko ya phiri mantlwana a borutelo le a boitumelo fa go simolisiwa tiro ya dikago tseo mo palamente wa kgaolo ya mogoditshane yo gape le ntona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao re tumiso la kgare o ne a bolela la fa itumela sabe sa lefatshe la Japan mo go tlhaboleng thuto ya lefatshe leno. Lefatshe la Japan le tsweletse ka go tiisa botsalano jwa lone le lefatshe leno ke ka mo le itlamileng go agela sekolo se se botana sa nko a phiri matlwana a borutelo la boitumelo a tla dirisiwang ke baithuti. Dikago tse di tla agwa ka madi a tla lopang go feta 827,000 pula le fa go ntse jalo se se le jwa le tharabololo mo sekolong se ka jana se lebane ke thaelo ya matlwana a borutelo. We used the storeroom that is behind this tent. The storeroom that was re dirisa matwana a mabelo a company ne aga mo sekolong sa rona ka matwana a mabedi a re agetsweng ke lefatshe la Japan re tla kgona le go amogela baithuti ba palo e botoka ka jana re na le setlhopha se le sengwe mo nakong eno. Accommodate 2 classes. For now we only have 1 class. There's donation of 2 classroom blocks with ablutions. Ka boya matwana a borutelo la boitumelo e tsile ka nako e maleba mo sekolong sa rona ka jana ile nako ya botsadi ka bontsi ba iletsang go tsenya bana ba bone mo sekolong who desperately want their kids to enroll with the school. This project provides the school with the opportunity to ensure access to quality pre-primary. Ka go e fa sekolo se sebaka sa go ruta baithuti ba ba tswang kwa tlase thuto e tsepameng ke dumela fa mpho e tswang kwa bathong ba lefatshe la Japan e netefatsa fa ope a sa salele kwa morago mo tsa thuto ka ntata thaelo a ditlamelo gape rutwetsa thuto e akaretsang botlhe. Inclusive and equitable quality education.
and promote lifelong learning. Tshimolodiso ya kago e ya ba itumedisitse bogori ka jana go tlhalosiwa fa e tla thusa go fokotsa mosuke mo sekoleng. Ke tsa gore seo se tla thusa mosuko wa bana mo ditlelaseng ka gore la itse lona gore class tsa because ra ditsa bana ba bantsi be di tsenya bana ba sa ba di empalo mo ditlelaseng tsa re seo se tla go ba fokotsa se tla go ba thusa mo gore bana ba se ka tla mo ditlelaseng. One can only hope that our reception learners are Tsholofelo ke gore baithuti ba ba tswang kwa tlase ba lebogela lefatshe la Japan ka go tsa dithuto tsa bone ka thwafalo ka jana go temotheo wa thuto ya motia ke go ntsha majo a anametsang. Foundation in education always yields the best results. Rakontraka a tlhalosa fa le malala a laotsweng go netefatsa fa tsotlhe di tsamaya ka thelelo le go bereka sentle le bothe ba ba maleba. We are here re itama gore re fano re itlama gore re tsile go fetsa ka go e ka nako ebile ka madi a intsheditsweng mme ebile gape re tla netefatsa fa ipabalelo le kwa godimo ka jana re tla bo re berekela mo lefelo le le tletseng baithuti. Where learners also will be here. Ka go e go solofelo fa e tla wela monongwaga ka kgwedi ya Sedimonthole. Lizzy Class, BTV News, Mogoditshane. Tla ke di bea khutlo gone fa ke tle ke Stella Mogaka Tumampatane go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana. Ke go leboga morare mothoetso nka mogela ka dikgang tsa metshameko tsa tshokologo eno mme tsone di simologa fela dire mo kgaisanong e tsweletseng ya Diamond League kwa Lucerne, Switzerland. Motabogi wa monogae le tsile Tebogo o tsweletse ka go tsabakela morago ga go fenya lebelo la 200 meters mo nakong ya 19.67 seconds a salwa morago ke batabogi ba America Arian Knighton ga mmogo le Fred Kelly ka go latelana jalo. Re santse re le go kgaisanong eo Colin Kibina Tsipe o feditse mo maemong a boraro mo lebelong la 400 meters ka nako ya 44.22 seconds. Lebelo leo le fentswe ke Matthew Hudson Smith wa kwa Great Britain mo nakong ya 43.96 seconds. A longwa serutwa tota ke Muzala Samukonga wa kwa Zambia ka 44.06 seconds. Farzorela company ya ditaemane ya Debswana e tshwaragane le the BS Global Group ba rotloeditse setlhopha sa mapelo se se yang go emela lefatshe le ko metshamekong ya World Athletics Junior Championships kwa Lima kwa lefatsheng la Peru ka 533,900 pula. Motshameko e tla simolola kgwedi eno e le malatsi a le 27. A rutlwe Victoria Darkney ka pego. Thotloetso ya Debswana e tla jana e le tlaleletso mo godimo ga botsalano jwa 9 million pula ba dingwaga se tharo le lekgotla la Botswana Athletics Association mo bo simolotseng ka 2022 mme bo tla bokhutlong monongwaga. Fa a bua mo moletlong wa tsamaya sentle wa setlhopha seo monoga boroni moemedi wa khamphane ya Debswana Rachel Muthiba Tsela o tlhalositse fa ba itumelela gore setlhopha seo sa batabogi ba le 12 se na le dipalo tse di lekalekanang tsa basimane le basetsana ebile ba tswa mo mafelong a farologaneng a lefatshe leno. At Debswana, along with our partners, rona re le Debswana ka tshwaragano le DBS ga mmogo le di-TCB re dumela gore go tlhabolola metshameko go tswa kwa moding ke tsela nngwe ya go tlhabolola matshelo a batho. Se se supilwe gape ke go dira sentle ga setlhopha sa setšhaba sa mabelo sa monongwaga se ebileng se ne sa bona dikatso ka go farologana. Le fa go ntse jalo batshameki ba tshwanetse go tlhaloganya gore go phadisana go kgona go babaya ka fa tlase ga kgatelelo mo ba felelang ba dirisa ditagi tse di sa letlelelweng mo metshamekong. Ka jalo re le rotloetsa gore le ska la dira jalo. Our young champions to resist this temptation. Our strategy is called Building Forever, where it's our sustainability strategy. Re na le lenaneo le le itebagantseng go aga batshameki mo go tsa metshameko le re ikaelelang go tswelela ka lone go ya pele. It is where we operate and in community development or sports development as it were.
setlhopha se sa basimane le basetsana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 20 se agilwe ka basimane ba le barataro le basetsana ba le barataro ba ba tla phadisana mo mabelong a 200 meters, 400 meters, 4x1 meters relay ga mmogo le 4x4 meters mixed relay. Ke tsaya ke re re tlo tla ka maduana metsang re tlo le ira motlotlo and dingata re tla di tlatla. Moeteledipele wa Botswana Athletics Association Moses Banzi o lebogetse seabe sa dikhamphane tsa monagae di tshwana le Debswana, DTCB, DBS Group mo go tsa metshameko. Had it not been Debswana, we will not be here. Because as the team managers have said, finance ka Debswana re ka bo re sefa re fa ka gore ba na le seabe se se tona mo go godiseng batshameki ba ba tswang ko tlase. Journey from the kids athletes to the youth level and to where they are, and Debswana has contributed a lot. Setlhopha se tla emelela ka la botlhano go leba ko Lima, Peru jaaka metshameko ya World Athletics Youth Championships e simolola kgwedi eno ile 27 go tsena ile 31. Ba solofetse go boela mono gae beke e tlang ka la bobedi. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Ntsele ko moletlong o a tsamaya sentle company ya Debswana e ne ya tsaya sebaka go abela le go lemoga boleng jwa setlhopha sa badiri ba ba neng ba tlhokometse setlhopha sa Botswana ko di-Olympiking tsa monongwaga ba ba abela madi a kana ka 30,000 pula mongwe le mongwe wa bone go lemoga tota seabe sa bone. Lekgotla la Botswana Athletics Association le lone le ne la tsaya sebaka seo go abela company ya Debswana mpho ya go ba lebogela ke monokeng. This is a very beautiful gift. Re lebogela hela thata re solofela re lebogela mpho ya go tswa go ba Debswana, DTCB le DBS Group. Ke rata gape go eleletsa setlhopha sa batshameki Katlego. This year go ile ko tlase hela thata ya no re solofela gore le nne le rapele di rekiwe ditemane re khone go nna re tsweledisa mosepele le lona re bone bana ba ba ya Australia ka 2032. Grateful Debswana, DTCB and DBS Group for this, and also maybe to wish the under-20 national team all the best, hold high the Olympic values. It would be amiss not to really thank our sponsors. As the government or as the body responsible for sport through the government of Botswana, we are consistently calling for sponsors. Rena re kopa di-company ka go farologana go rotloetsa metshameko ka jalo re lebogela di-company di tshwana le Debswana go bo ba rotloetsa metshameko. Nako e ntsi fa re kopa thotloetso batho ba batla go bona maduo mme ba sa tlhaloganye gore metshameko e simolola ko moding. Gore DTCB le DBS Group ba bo ba tsentse letsogo go tla rotloetsa di-company tse dingwe go thusa. 3 years ago, and now we are absolutely certain that we are producing diamonds. And I think with DTCB coming on board and DBS coming on board, it's a call for other corporates and other entities to say we can do this and we can do this together. Ko bokhutlong setlhopha sa Joining Galaxy se itetse legofi lekgotla la kgwele ya dinao la Confederation of African Football gore CAF go bo ba thusitse ka madi a kana ka 700,000 pula go tshameka metshameko ya legato la ntlha le kgaisano ya monongwaga ya CAF Champions League. Metshameko o tota o puisano tota mo mafoko ao a builwe ke moanamisa mafoko wa lekgotla leo Tankiso Morake mo puisanong le lekala la metshameko la Botswana Television a re tletse go fatsa malepa ka kgang. Morake go tsweletse a re dithuso tseo tsa madi tshelela ntlha lekgotla la CAF le thusa ditlhopha di le mo tikologong ya ntlha ka one di tla thusa ditlhopha go itlhokotsa mo dikarolong tse di farologanyeng
gore ditlhopha tsotlhe di tseye karolo di le malala a laotswe go sena makgwere ape. Metshameko is very expensive go travela wa go bo Africa go godimo kwa Maroko a di-playera le bone di-playera tse ileng gore wa di signa o tshwanetse gore o sign di-playera tse ileng gore they can compete mo Africa mme hela gompieko ke kare re le sego gore re be re simolotse ka ditlhopha tse ileng gore di mo regioneng ya rona jaaka o itse Africa Stars e tswa mo Namibia mme bile gape ra nna le sego retso gore re tshamekele le one ka kwano gore ha re nne le ditshenyegelo tse di kaetsa go travela le go buka Maroko. Moanamisa Mafoko yo o ne a gatela gore ba nnile lesego ka gore setlhopha sa gagwe se neetse setlhopha se se gaufi le lefatshe la Botswana ebile se bo se tla se tshamekela magato a mabedi mono. A re seo se tla ba kgotlatsa go fenya motshameko o gore ba fetele go legatong le le latelang ka ba tla ba bolokile ditshenyegelo. Ke ba itele le go firetso le mme ha le bolae go tshameka mo Africa is very expensive. How it's 50,000 I mean 50k wo kana ke 700,000 ke madi a leng gore ke tswa ga go tshameka go Tunisia ke madi a leng gore ke a dirisa go Tunisia le go bo mme ha wa ne tso tshameka mo region ke tsa gore ke madi a re ka dirisang gone go duela tsone di logistics tse ke ntseng ke supa gore da very expensive ka jalo totela re tshwantse gore re ba kgole re ba itele le gofi setlhopha se go sa Joining Galaxy se saletse go morago ka ntlha morago ga go notua ka nno e lengwe fela kgatlhano le setlhopha sa African Stars sa Namibia mafelo a beke a fitileng bobedi jo bo tla mekamekana mo motshamekong wa tikologo ya bobedi ka matlhatso go lebaleng legolo la setšhaba kwa mofeng a tla tsayang setlhopha sa Orlando Pirates sa Afrika Borwa go tswa sa Mauritius sa Disciples FC mo legatong le le latelang Tshegofatso Malepa PTV Sport Gaborone wa tsware di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. Over the past 5 years, Botswana has seen a long stretch of water infrastructural development spreading across the landscape of the country. These developments are aimed at addressing water supply across Botswana. Government took a deliberate decision to place access to potable drinking water at the core of its planning. Water is being transferred from strategic points across the country to where it is needed and treated accordingly, and thereafter stored correctly and finally distributed for consumption. Since 2019, projects implemented by